खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 23 जुन 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। दिसपुर पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गटा नगराव उन्दै गथ'खौ जुलि खालामनाय सासे 23 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय उन्दै हिनजावसा गथ'खौ सिरि सिरि लांखुमानानै जुलि खालामहैदोंमोन। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अमित बिश्वास। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय एबिसिनि प्लेबय बियार गार्डेनाव बलिउडनि मुंदांखा एक्ट्रेस सानी लियन बिथाङा फैगौ 1 जुलाइआव डीजे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बिथाङा बे हाबाफारियाव एबा बे डीजे पारफरमेन्स खालामनायाव 1 जुलाइनि 6 रिंगानिफ्राय बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारिनि टिकेटआ बा एन्ट्रि फिसआ सासेयाव 2000 रांनि जागोन। सार अन्थाइ गावनायजों खेबसेनो सा 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। वेस्ट बेंगल रायजोनि मालदायाव गोबां अखा हानानै सार अन्थाइ गावनायजों सा 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सा 7 सुबुंनि गेजेराव 3 गथ'फोरबो दंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय कृष्ण चौधुरी 65 बोसोर बैसोनि, उमे कुलसुम 6 बोसोर बैसोनि, देबश्री मण्डल 27 बोसोर बैसोनि, समित मण्डल 10 बोसोर बैसोनि, नाजरुल शेख 32 बोसोर बैसोनि, रवि सन बिबि 54 बोसोर बैसोनि आरो ईशा सरकार 8 बोसोर बैसोनि। सानै हिजड़ा एबा सैरे सुबुंखौ इनायै बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय सैरे सुबुंफोरा आंखौ दा बुथार, आंखौ रैखा खालामनानै होसिख्रावदोंमोन, नाथाय रावबो रैखा खालामासै। हायद्राबादनि टापाइसापुत्रायाव सानै सैरे एबा हिजड़ा सुबुंखौ सोरबा सिनायमोनि दुथां सुबुंफोरा गोबुवारचारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनायै बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय सानै सैरेफोरनि मुङा जाबाय डली आरो सफिया। नाथाय डली आरो सफियाखौ सोर बुथारखो, मानि जाहोनाव बुथारखो आरो बिसोर सानैया मा दाय मावदोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिना मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव हायद्राबाद पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। दैबाना जादों ना सारदों? ना सारनायखौ गाराखै। दैबाना जानाय लोगो लोगोनो ना सारनायखौसो सिगांग्रोदों। नाथाय सांग्रां जा नोंथांमोन, ना सारनायखौ सिगांग्रोआलासिनो नाखौ लागिबा बायनानै जा, नङाबा बेबायदि जाथाया नोंथांमोनजोंबो जानो हागौ। बे दैज्लां बोथोरनि दैबानानि समाव गोबां सुबुङा ना सारनो थांनानै गाव गावनि जिउखौ अबथिरायै खोमानांगौ जादों। बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनीआव मोनसे दैमायाव ना सारनो थांनायाव ना सारबाय थानाय समावनो दैनि दाहारजों बुखारलांजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङानो जाबाय बाटेन आली, दावागुरिनि थागिबि। जोंखौ दा एदाव बर'फोरा एबा ट्राइबेलफोरा म्यानमार, बुर्मा आरो चाइना एबा थाइलेन्डनिफ्रायसो फैनानै भारताव थाफैदों। नाथाय आदिबासिफोरा गुबुन हादोरनिफ्राय फैना थाफैयाखै। भारतनिखा आरो भारताव थाबाय थागोन होननानै आदिबासि गौथुमनिफ्राय ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिनिसिम फिनजाथाय होदों। আদিতো খাকলাৰি ধন্যবাদ দিব লাগে। আজি তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্ব জানে নাই, তেওঁৰ ইতিহাস জানে নাই। আজি তেওঁ 2 কলম পঢ়িছে, লিখিছে বুলি তেওঁ সকলো কথা জানিব। তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে আদিবাসীৰ ইতিহাসটো পঢ়িব লাগিব। তেওঁ ধন্যবাদ এইটো কাৰণে দিব লাগিব। তেওঁ আজি অসমত যে বড়ো জনগোষ্ঠী যে ট্ৰাইবেল হৈ আছে, আজি কাৰ কাৰণে হৈছে? আজি ক'বলৈ গ'লে যি SC কাষ্টৰ আছিলে ডাক্তৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, তেখেতে সংবিধান ৰচনা কৰাৰ সময়ত কোন জাতি কোন জনগোষ্ঠী SC ST ৰাখিব লাগে তেওঁ এইটো ৰচনা কৰিছিলে। লগতে এই আমাৰ কি বোলে ডাক্তৰ ৰামদয়াল মুণ্ডাই যি সক্ৰিয় সদস্য আছিলে সংবিধান ৰচনা কৰোঁতা, ডক্টৰ ৰামদয়াল মুণ্ডাই যিটো সংবিধান ৰচনা কৰিছিলে, আজি ধন্যবাদ দিব লাগে। যিবিলাক আমাৰ মানুহে সংবিধান ৰচনা কৰি গৈছে আৰু সেইবিলাক জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে SC ST কাষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, আজি আমাৰে মানুহক তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিব লৈছে। আজি আমি চাওঁ কিছুমান তেওঁলোকে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যেতিয়া ট্ৰাইবেল হিচাপে যেতিয়া আদিবাসী হিচাপে যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে তাত গৈ পেলাই আদিবাসী বুলি কয়। যে অসমত সেই আদিবাসীসকলক তেওঁলোকে ইয়াত বিৰোধিতা কৰে। আজি কেনেধৰণৰ কথা ক'ব লাগে, কেনেধৰণৰ বক্তব্য দিব লাগে তেখেতে এতিয়াও জনা নাই। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি তেখেতকে যে মানে সেক্ৰেটাৰী যে পাতি ৰাখিব লাগে সেইটো কথা নহয়। কি সদায় দিনৰ কাৰণে কি ট্ৰাইবেল সংঘৰ সেক্ৰেটাৰী হৈ থাকিব নেকি? চেঞ্জ কৰিব লাগে এনেকৈ মানে নেতাবিলাকক।
म्यानमार थाईलैंड बर्मा चाइनार पर आहि पेলাই সোমাইছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে চাওক আদিবাসী ক'ৰ পৰা সোমাইছে তেওঁলোকে কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সোমোৱা নাই তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ আছিলে আৰু আছে আৰু ভৱিষ্যতো থাকিব আপোনালোকে কোন আমাক আপোনালোকে মানে জুকাই নল'ব ডাইৰেক্ট কথা কৈছোঁ তো গতিকে ইমানে মই কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাক সমৰ্থন কৰক আৰু মই বড়ো জনগোষ্ঠী ভাইবিলাক মোৰ ভাই বন্ধু আছে লগত তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কোনো বেয়া সম্পৰ্ক নাই এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যাতে এই জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এই কাজিয়াই লগাই ল'ব নালাগে আৰু আমি কোনো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি বিৰোধিতা নহয় তেওঁলোকে বিটিচি পাইছে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ বিটিআৰ পাইছে সমৰ্থন কৰিছোঁ আমি লগতে তেওঁলোকে আৰু কিবা পাব তেওঁলোকে পাওক তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকৰ পাইপ আজি আমি ইয়াৰ মাজতো এটা কথা মই কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চৰকাৰো জগৰি আছে नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि